Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekele ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuma-Brazilians iMamelodi Sundowns. iMamelodi Sundowns kulesikhathi ke sewinde ke lama-transfer enye ke yama-club ebonakala ke yenza kahle kakhulu. Sibona ke isayina impela ke yenza ke ama-signings abalulekile. So engena ke njengamanje kubikwa ukuthi ke iMamelodi Sundowns hleze ingase ke ivale iwindi ngokuthi ke isayine umdlali ke laphana ke obegijima ke kwi-Cape Town City laphana ke uJordi Ashine impela ke kulindele ke ukuthi ke iMamelodi Sundowns imsayine singakalivali ke iwindi ilawo ke ama-transfers. Iyona update engiphethe ke njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ke ama-transfer news kuyona ke i-Betway Premiership. Okwamanje ke i-video yethu asibambe la, nisale kahle.